October ni somni panga sang ni somni panga in rin ni ania bazar thlir tu te chibai ule Pakistan sarkar le Taliban te in beina chu arilina boi thak zwal zela Pakistan hian an ram chu nge ya an sipai te po tirlu ngam lo nan nei don ni na lang tana Tehrik i Taliban Pakistan TTP len thopui Taliban helpol dang te chuan Pakistan sarkar chu Khyber Pakhtunkhwa KPK province Taliban tribal te chen tam na mun Pakistan le Afghanistan in rina duran line an ti lai vela mun sang Khyber Khurram North le South Waziristan le Bajaura te chuan Pakistan army tirlu lo turin an hria tir tamak mai KPK province tribal te chen tamna district mun poimo sang TTP sipai te chon checkpoint siamin kongpui sang duty an in siama Peshawar le Khyber road helai vela kongpui lun berte Hangu le Kuram corridor te Banu le Dera Ismail Khan Waziristan panna kongpui te le Bajaur mun then khata te duty an in ta a TTP te hian heng kongpui ate hian lir thei kal an lo ti dinga langsar takin an lo entika mun then khata phei chon poisa te po an khon ni in an soya Pakistan ram chunga walau taka TTP ten thunai nan lan tir ngam hian Pakistan sarkar chak lo zia lan tir chiang hle ani tribal tamna lai man lak mek ba ka hian khopui lam Peshawar te po TTP te hian an hnai hret tuna hian Badaber Matani le Bararot corridor te po an thu hnuaya da in heng huna Pakistan sipai le police duty te po an bo zo to ani Khyber Moman Bel ta police duty post po am to lova TTP te hian hun poimo zongzong an lo zo vek to ani bera helai vela TTP te che dan hi Afghanistan rama Taliban ho mulak dan ang chi ania thingtlang jok thununin muangchang in khopui lama anin zar phar zela atopa thunai nan pumhom ta khani a chukal phung chu Pakistan ram mar thlang lama po alang tan mek ani tribal ho hian TTP te hian tran tlat wangin Pakistan sipai le police te chu tribal chen tap nalaya anom ngam to lova Punjabi dik tak sipai le police te chu heng huna te hian an duty du to lo wangin Pakistan sipai mu tur anom to lova KPK province hian langsar takin TTP sipai ten duty mai ni lovin kongpuya an lama suman khona lekha an sema lir theian check boka Pakistan sipai te chu helai mun chu san tur le rabve to lo turin an hria tir ngam ta hialani heti la hian Taliban te lal naram Afghanistan chon an ram khochak lam Pakistan ram mar chak lam ni boka lui pui poimo tak Kunar river chu ko an tum thu an puanga helui hi Pakistan ram Khyber Pakhtunkhwa province hnar nei ni ma se Afghanistan a lui lian tak nei in Pakistan ram a luang lut le a Afghanistan hian an ram china khwa an tumani Taliban Supreme Leader Molloy Hibatullah Akhund Zada chuan tuikho hna chu rang theyang beratan turin thupe ka chuani in Taliban sarkar acting water minister Mullah Abdul Latif Mansur chuan asaya Afghans te hian an lui tui enkol hi an dikna chanvo ani a helui tuikho hna hi ramdang contractor ten thok lovin Afghan contractor ten an thok don atiani Pakistan hian KPK province an ngam lo mek TTP te chu Afghanistan hian an in rina len ram in chu mek kem sang ni zaruk zeta thui duran line vela na satakin an tranpui ni in an puwa Pakistan in an thunun thei to lo KPK province atang hnar nei Kunar river khu an tum hi Pakistan tan chuna boi thlak le thei dona kumin April thla Pahalgam be ani hnuwa India chuan Indus Water Treaty an ti top to a hetinga Afghanistan in tui khwan tum thuan pon le ta ka wang hian Pakistan tan hian ril ruha na tura ompel le ta ni Kunar river hi kem zanga vel zeta saini in Pakistan rama chuan Chitral river antia Pakistan rama hian tui in tur le thlai tui pe ka tan te an hmang na sa a electric siam nan an hmang boka Afghanistan in tui khwa lian an siam chuan Pakistan rama luang lu da tlem pha ngei dona Pakistan ram mi pui tam takin har sadna na men lo an to pha dona ni India in Indus Water Treaty ati to box sia wang le Pakistan hian Afghanistan nen lui pui tui chungchanga in remna engman nei lo wangin Pakistan tan hian Afghanistan malang na hi soisel wak the ni don lova Afghanistan Taliban sarkar hi tuilak le tui khwa lama antang na sashim shimani country dangin karma sa khan Afghanistan foreign minister Molloy Amir Khan mataki chon India ramzinin external affairs minister S Jaisankar nenan in bia
hydroelectric project aram pani te tho dun na konga India in Afghanistan a puina turin in rem nan ziaka India hi kumtam tak liam to tangin Afghanistan ram power le energy mason na konga puitu poimo takania kumsang ni som paruk khan India puina in power megawatt somli pani siam chuak thei Salma dam chuan siam zawa mani Afghanistan foreign minister Ranjin Tum Khan dollar zanhi somnga se na tur satut dam siam na tan in rem nan ziak le ani Russia President Vladimir Putin chuan US in Ukraine hena Tomahawk cruise missile pe ania Russia ram beina na manani chuan a chan le na chu rap thlak viau lo puina na sa hleang ati Putin chuan missile in pek hi boina ti zual tumna ni a hengral thuam hian Russia ka ni vai chuan a chan na chu arab thlak ngal chi lo ni poina na sa khopang in ngai to chiang hle ro se atia boina inepna le indona in biak na hi anglai poina thazoka keni chon in biak na chun zom zel hi kan du rengani ati President Putin and journalist ne na hetiang thuwa soilai hian US President Donald Trump point Oval Office a reporter te komin hetiang missile mang thiam tur hi chona lo bera kumchan vevel zet in zirangaya thilhar sa le khir takani Tomahawk missile hi ka chuani chon keima ni ka ni ang chu kan ti lawang ti alo soi ve meka amhan dan kan thiama midang kan zirtir don lo atibok US in Russia oil company pahnia hrek chu Russia tan na tok hlema se anram economy ti chekhopana le chakani lo thu Putin chuan a soya nimin lama puan tongin US in Russian oil company pahni Rosneft le Lukoil te hrek thu an puang ani kha Putin chuan min hrek na hi thil tak takania kan tan chuan an khop mai atorpo kan tuar nge yang mase kan economy din munero lang thamin hong lawang atia he an thil ti hian US le Russia in kara in zomna tha ummek chu ti that bel lo hleang atibok US President Trump chuan Putin an US rek na wanga Russia na tor lem lo tur thu a soi hi changin heti zonga ngai hi kalom khop mai tharuka liam le hnuwa engang takana nge ti chu kan la soi don nia ti in US rek na in omzia nei tur thu a soi ve thungani President pani te hi Hungary rama mai chana anin mudone moti hnuwa in bele talawan nia Putin hian Moscow hetiang thu hi asoya Taman Washington atangin alo chang ve bokani Putin hian mani ro in rel rampang ngai chuan tu te monor na wangin engman tilawang ti in US non la chuan ra tha chu don lo ti asoya US in Russia hrek na chuan Russia ram sum le pai din mun ti chiat a in khovel energy sum don na ti boina sa jok don ni in asoibok heti lai hian nimin khan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan London a thlok luta coalition of the willing an ti mai in mu khom nan nei dona Ukraine in dona Europe ramten Ukraine an puizel dan turan soi ho donani hetiang ani lai hian Europe ramte hian Ukraine chu in dona pui tak turin theinan nayem ti chu mithiam te zo na ni a tunha European Union summit a khan EU Council President Antonio Costa chuan kumsang ni somni paruk ni sari chungin Ukraine an pui don thu sein ral thuam leina kong thlengin an tran puyang ti alo puang to ani hetiang hian soin Zelensky po in European Union ramten Ukraine tran pui zelan tumchu lo mamati thu soima se ani na taka chuan Europe ramte hi din mun thataka anding lem lo ni in mithiam te chuan an ngaya Ukraine tran puina la tluk le ding on chuang poisa tho reng tura ram hausa politics le sum le paya nget tak anom meu lo antia Europe ramte hian Ukraine runa wanga Russia thil hlu chi sang sang an hren sak Europe tluk le ding on za somli hu ze chu Ukraine tran puina na man an soi ri a ma se hei po hi chu ti mai ol sam chu ni chuang lowa Russia thil hlu sang sang te hi angtin nge suman chanti rang ti chu zona ni a European Central Bank chuan Europe ramten Russia thil hlu an hren sak te suma chantir konga hian international law zom tur tam taka oma wangin ol sam taka thil ti the ani lo thu an soya chuti lai chuan Russia thil hlu an hrek sak mek kol member Belgium Prime Minister Bart de Wever chuan nakina Russia hena pe kir le angai don ani chuan Europe ramten inang tlanga poisan tho thei tur ani a mo phurna chuan in sem vek anga yang ti soi boka ngai tu chin angai don hle ani heti lai hian Ukraine hian an in do zel ani chuan kumsang ni somni paruk ni sariata nan sumin dailo na chu euro tluk le ding on za somthum vel ni in an soya Europe ram frang te hi tual chung politics a buai an tam hle a sum le pa an bat nema wangan ram economy thang to manglo an nia
abik takin France le Spain te phei chu batun chunga budget pass ram rengan nia wangin kumhni zet Ukraine in dona ta na sum tam tak tho turin an rin tlak kher lo mai thei heti lai hen Russia chuan Ukraine ram hun sang chu drone le missile mangena bei war sau zela Ukraine in dona hi ti to pa har sa a kalpui zel turin har satna om mek bok ti na ni a atopa chuan Russia du danin an la sir tluk pui nge lowang ti soya har ta khop mai heti lai hen Gaza in ka hai po engtin nge chunjom zelani don ti chu zona ni meka Hamas le Fatah pol te chu Egypt khopui Cairo anin nukhoma Fatah hi Palestinian political party Palestinian Authority aro real mek West Bank ka Palestinian sarkar anga ngayan ni a he meeting a hian Gaza in ka hai kalpui meka thil om dan an soi ho ba ka in ka hai tho ni na kalpui dan tur chungchang te an soi ho ni Hamas le Fatah te hi Palestinian pol ve ni ma se hun rei taka tanga in mel mak to an ni a Israel in Gaza le West Bank ka pe na wanga in biak na do kan kil ho thei chon ni na chena oma US ruah man na Egypt in a thlop manga in ka hai nei mek le nei chunjom zel dan tur sei ho na hian an lungrol kim theyang em ti chu zo na ni a he in biak na hian Hamas le Fatah pol lian tak pani ba ka Palestinian pol te naw Palestinian Islamic Jihad Popular Front for the Liberation of Palestine le Democratic Front for the Liberation of Palestine ayo tepo antelani US President Trump chuan President Ronald Reagan a thu sei tarifa soisel na chu Canada ramin diklo takin fakna anta langtel ti sein hei wanghen Canada ne na nin sum don na zongjong ati top thu apuang President Reagan hian ramdang atanga kan thilak lua tarif lo lak hi ati ra chuan America mangai na wangati America ram ta na hlok tak angin soi theiania hun rei tak nuwa chuan hetianga malak na hian America ram na thok tu tele thil lei tu te tan tor na thlen jok ani ti a soi hi Canada hian advertisement a antilang tela he fakna hi American League Championship Series Toronto Blue Jays le Seattle Mariners te in khellai ti chuani a entu mi pui makta duai ko aya tamman om lai ani hemi chungchang hi Trump hian Truth Social a posin he fakna hi dollar makta duai somsari pangan mu theina ni a US Supreme Court le court dangte thutluk na ne na in mil lawani tarifi kan ram himna le sum le pai din hunata na poimo takani a an malak du dan nge om taka wang hian Canada ne na in sum don ton na zongjong chu ti to pani ta ti azia kani Trump hian Canada chu US state somnga pakhat na tia soya wang le Canada bungrua tarif an la ka ti sana wangin US le Canada inkar hi thalo sa a tunhaya malak na sangsanga wangin an inkar hi siam thadeu ni ma se President Trump thu chwa tharber wanghin ram in then om pani te inkar hi boile hleng ei don ani nimin khan Israel chuan drone mangin Lebanon chimlaman beya mi pani an thi ni in Lebanon ram Ministry of Public Health chuan an puanga ninga ni khan Israel thona sipai te chuan Lebanon ram khochak lam tlang dung le chimlam te chuan bom nual bokani nimina Israel drone ten an bei hi Nabatia district a tul khuani in mi pani an thi ba ka pani dang in hliaman tuara drone hian kar pakhata fuwa kang zui ni in puana ni a Israel sipai te chuan Hezbollah sipai te kem le an missile siam na mun an bei ni in an sai ve thung Israel sipai te hian drone mangan bei na hian Hezbollah Southern Front Headquarters Bungrathir Velnan Commander Abbas Hassan Karki athi ni in an puang boka Hezbollah lamin thu chu an la nei lawani heti la hian Israel ramacha mek US Secretary of State Marco Rubio chuan Gaza remna tuantlinga om theinan President Trump manna bak ro manla danga om lo thu asaya Hamas te chu an ral thuam da tu Russia tirin Hamas awin remna le muanna ti chezonga man la ni chuan beilet ngal turin Israel in US phalnan lak ngai lo atibok nimin khan Rubio hian Tel Aviv a press conference na in he thu hi asaya Gaza muanna om theinan hian kan zawa in thei top kan chu aveka ro manna om sa bak ro manna hranga om lo tuna kan ruah manna hi hlotlin thei kan ring ani atibok bazari lo thira wangin kan lo me